Hayi, wabamhle kangaka Simelane Nkosi yami. Kwende njani? Badamthathela Thoko. Nakangeke avule emehlo. Hey, Mhlonishwa. Kumbula kabhetha ndoda. Nizama kubuka imisebenzi ndoda kufuneka imali. Kuthiwa kumbula kuyembeswa Simelane. Hayi kumbula kuyaphetha mnethu Nkosi yami. Hayi. Hey, Mhlonishwa. Nemntwana lapha endlini. Kancane kancane iyakaka ndoda, kancane kancane iyakaka. Nyafa imaphampasi ndoda. Hayi ingabe ufute bani lo mntwana lo Simelane Nkosi yami. Ufute ithoko vele. Yata ngakwata kabi la ngiyathoka uma ngakufa Nkosi yami. Ukhuluma njalo. Lokusho ukuthi wena Simelane ufutwe ngimuphi ngulo mfana Sipho. Wagcina kanjani ngalala libhodle? Hayi Simelane. Lalela ke weSimelane. Likhona lijala bangihlanganise nalo la kaMaphumulo. Hayi, ingwenya Simelane. Phinze Nkosi yami ukhale ngemali. Ngakuhlanganisana naye insizwa naye. Ngiyakutshela Simelane awunayiva naye indzaba emaphampasi. Phinze ukhale ngemali Simelane. Nakuthiwa kunangwenya iguru Simelane yokusolva inkinga temali. Mina ngiyamthobisa Maphumulo Simelane. Kuthamele ngiyokuhlanganise naye. Niside Mhlonishwa. Unhlanganise nayo imaphumumo. Ndoda, ungaze kuwe anda ngendlala ndoda. Hayi Simelane, khululeka mnethu ngitakufala ngekise kulo nalalijala kaMaphumulo. Uyabona Simelane le yangwenya i-motivational speaker. Ya angakhuluma Simelane uthenga ingulube ungumsiyoni. Le yangwenya Simelane i-entrepreneur iyakwati kwenda imali. Iyadadi tindlela Simelane tekwenda imali. Uhambe Simelane tindzawo letiningi amotivate abantu abafundzisa abaguide ukuthi kwenziwa njani imali. Ingwenya Simelane nasekufaka khathi kunetworker nanayi indvo bathini Simelane i-team building. Ingwenya ke leyana Simelane ukuthatha ungasingibani akuside ube nemali Simelane. Uyangibona nje nami ngithengathengile la endlini. Kunguko kulandzela nalalijala kaMaphumulo Simelane. Ngitakutfala ngikise kulo. Itawuntshintshwa impilo yakho ngiyakuthembisa mnethu. Asambe manje Mhlonishwa. Asambe manje ndoda. Nami nayifuna imali ndoda. Ngifuna ukuganya. Hayi khululeka mnethu. Utakusida mthobisi Maphumulo lapha. Baningi abantu laba testifyako. Labasithile namuhla baganyile Simelane. Banato tonke izinto labatifuna empilweni. Likhona kubo Facebook, konke kubo WhatsApp, konke kubo Twitter, Instagram. Ungalandzela utababona labanye. Lababongako ngikusitwa nginala lijala kaMaphumulo Simelane. Liyasebenta nalalijala. Ngiyakuthembisa mnethu. Tawukanye.